Kubor nagaslem jong unongsan hima. Hadian ka jing aki kinong tray jong ka 108, bansangi tray kam, nakadaw ka jing bomyo tulap jongki. Ka Republican Party of India, kabalong kawe ni Kiseng San Perthay, hapo ka jela. Haka jing don lang uba John Sotun, President, Balong Kharbani, Vice President, Bat uba Arbiang Kam Kharsoman, Publicity Secretary, kilakentu ya ka sorkar. Baka day ban penbet no kloy ya ka jing jong kinong tray 108, hapo ka jela. Kibala ju tre shitam man syakri hok ikipat ba, kibapang ba shitam. Kinong yalam ka RPI jong ka jela kila penpauru, bana kalyang ka jongki, kinsara ikani kamat siya u Union Minister, ubadan ha Delhi, uramdas atwale, boon pensngaw siya ka sorkar padeng, halor ki jing kinong tre 108, haka jela. Kumbang lagi kumbang hagikot kubor hagi news, nakaliang ka 108 kadang ka jing te nakaliang jing ka party ru. Kau nginom nimla ban pulat bang ini rap ne inre ngasukwa ban appeal long lingba nak parti jungiru ngikwa ban ai appeal sek sorga ba la dalong kepala ngini tre lang ngini wat umno gilat ganti bang ini wanra bang yesol pigir problem jongki om nomor ba hak ini kejuk hak ini kesengi jongi menta kacing sekri ga kawan jurge ka long ke bang nimla ban nyusuk nimla ban ong ban si daga kentin ngimla ban ai su kaje ai kable ki namar gila no to senyang ba bae nam ta gari bagi pun rew jongi teladang induk no ya kum kini gejajing sekri nam ta pat ba kan sem jing yang ngi pat ba kam ta ngi uduk sok ma ki pat ba ki ba don ga jing ga liap ba no teling ba ka jing don jing wan zet kapen kawan ra ya ke imlang salang ha ka sok sok sai kam ta ha be de ga pat ki ya te naga liam jongi ikwa ban su pen iga jingya sno bat jingya trelang bat wan juri ru nagaling party Republican Party of India hot ngin sa persyang banikren ha postir bat kumjuru ngin ra ka message sa po central hagba kinle umno ban ngin tusga wika rada kadai ki ban kin solve problem ne umno ndai nagaling juri ke party ke pengidan hne po megelya ngakum publicity information secretary jong ka state level bahoy te insaya penbet bahan ani sekmat bat parti bar harengkat ajing lang jong baro kinong kitkam jong wan seri baru da ajing lang ni jong government bro ko ngila man ulong pat ya ka sai sin bangin rak pat dia awat ngila slow no information secretary jong nam takiwan jere awat dagale ka parti jing Republican Party of India ninra yang neru ligba ko minister jing wadon Delhi Union Minister pada day persno si Delhi limba jung ngin persno ini nama kene kalau kamat ke bakong santam nam tak imlam salam nam tak yam jong ka jet de juni khamta me kene dong ka than mo korat juni konstitusi ka juni ke konstitusi ke berang duk ke berang kaduk ngin ngapan lebo e kinong pang stom midon kam sikade ya ki wan jeri ban kiet habu paru pang stom ya ki bidu juni dan agalian ke jung nikum ke parti adu ke distrik tambe nama korat adu ke konstitusi ya kapada ek suka megalia bahkan pembeno ek ni jing e jungki kanang ba kanang ra kanang no jing susi hak im kayam jungki pai ba